Emahubo anamhlanje na ekseni ngemahubo 116 together with 117. Psalms 116 and 117. Ngiyamthanda Simakathe ngobe ulivile livi lami nekunxusa kwami. Ngobe ubekile indlebe yakhe kimi. Ngawo ke sengiyawukhululeka. Ngawo ke sengiyawukhuleka kuye impilo yami yonke. Dingibe tekufa tangitungeleta. Iminjunju yekufa yangihlasela. Ngabanzetelwa tinhlupheko nelusizi. Ngase ngibita ligama la Simakathe ngathi, awu Simakathe, ngiyakuncenga ngisindise. Simakathe unemusa nekulunga. Nkulunkulu wethu unesihe. Simakathe uyamlondoloda lonzitsako. Ngangisengotini wangisindisa. Mphefumulo wami ake uphindze uphumule. Ngobe Simakathe ukuphethe ngemusa. Wena Simakathe wephulile umphefumulo wami ekufeni. Wephula emehlo ami etinyembetini netinyawo tami ekuweni. Ngako ngiko nje ngihamba ebukhoneni baSimakathe kule live lalabaphilayo. Ngaqhubeka ngakholwa noma sengithi maye ngiphelile tinhlupheko. Ngajapha ngathi mate ngathi bonke bantu banemanga. Ngiyakumentelani Simakathe. Ngimbonge ngakho konke lokuhlela ngentela kona. Ngiyawuphakamisa indzebe yensindiso. Ngikhuleke kuSimakathe. Ngibonga ligama lakhe. Tifungo tami ngiyawutifeza kuSimakathe embi kwabo bonke abantu bakhe. Kuligugu emehlweni aSimakathe kufa kwalabangcwele bakhe. Awu Simakathe, mina ngiyingcebo yakho, indvodzana ledalwa incebukati yakho. Uthukulule ibopho lebe ngiboshwe ngato. Ngiyawunikela kuwe ngemihlatshelo wekubonga. Ngiyawunikela kuwe ngemihlatshelo wekubonga. Ngikhuleke kuSimakathe ngibonga ligama lakhe. Tifungo tami ngitatifeza kuSimakathe embi kwabo bonke bantu bakhe. Ngisetibuyeni tendlu yaNkulunkulu ekhathi nawe Jerusalem. Hallelujah, tumisane Simakathe. Tumisane Simakathe nonke ninetive. Mbabateni nonke ninemindeni. Ngobe umusa wakhe mkhulu kithi. Nekwethembeka kwakhe kume kude kube phakathe. Hallelujah. Tumisane Simakathe. Akuthunyiswe kuyise nendodzana naMoya Oyingcwele. Njengoba njalo eqaleni senjalo uyabanjalo kuze. Siyabonga abangcwele sitawulalela sifundo sekuqala lesiphuma in the books of Apocrypha written in the first book of Maccabees, chapter 3, and we are reading from verse 1 to 24. First Maccabees, chapter 3, we are reading from verse 1 to 24.
the early victories of Judas. Then Judas, his son, who was called Maccabeus, took command in his place. All his brothers and all who had joined his father helped him. They gladly fought for Israel. He extended the glory of his people. Like a giant, he put on his breastplate. He girded on his armor of war and waged battles, protecting the host by his sword. He was like a lion in his deeds, like a lion's cub rolling for prey. He searched out and pursued the lawless. He bent those who troubled his people. Lawless men shrank back for fear of him. All the evildoers were confounded, and deliverance prospered by his hand. He embittered many kings, but he made Jacob glad by his deeds, and his memory is blessed forever. He went through the cities of Judah. He destroyed the ungodly out of the land. Thus he turned away wrath from Israel. He was renowned to the ends of the earth. He gathered in those who were perishing. But Apollonius gathered together Gentiles and a large force from Samaria to fight against Israel. When Judas learned of it, he went out to meet him, and he defeated and killed him. Many were wounded and fell, and the rest fled. Then they seized their spoils, and Judas took the sword of Apollonius and used it in battle the rest of his life. Now, when Seron, the commander of the Syrian army, heard that Judas had gathered a large company, including a body of faithful men who stayed with him and went out to battle, he said, I will make a name for myself and win honor in the kingdom. I will make war on Judas and his companions who scorned the king's command. And again, a strong army of ungodly men went up with him to help him, to take vengeance on the sons of Israel. When he approached the ascent of Beth Horon, Judas went out to meet him with a small company. But when they saw the army coming to meet them, they said to Judas, How can we, few as we are, fight against so great and strong a multitude? And we are faint, for we have eaten nothing today. Judas replied, It is easy for many to be hemmed in by few. For in the sight of heaven, there is no difference between
serving by many or by few. It is not on the size of the army that victory in battle depends, but strength comes from heaven. They come against us in great pride and lawlessness to destroy us and our wives and our children and to despoil us. But we fight for our lives and our laws. He himself will crush them before us. As for you, do not be afraid of them. When he finished speaking, he rushed suddenly against Seron and his army, and they were crushed before him. They pursued them down the descent of Beth-horon to the plain. 800 of them fell, and the rest fled into the land of the Philistines. Here ends the first scripture reading. The second scripture reading is written in the book of Revelation in the New Testament, chapter 20. Sambulo sahluko semashumi lamabili. Thina sidawufunda kusukela verse 7 kuya 15. Uyawuthi kube kuphele iminyaka leyinkulungwane, Sathane uyawukhululwa ekuboshweni kwakhe. Uyawuthi nasaphumile ahambe ayewudukisa Gogi namagogi, dive letisemabunjini omane omhlaba, kutsi atihlanganisele impi. Letinye dinga ngesihlabathi saselwandle. Tenyuka tahlakateka nemhlaba wonke. Tafike tatungeleta inkampu yebantu baNkulunkulu nemuti lothandzekako. Kwehla umlilo uphuma ezulwini watihla tonke. Sathane labedukisele totive wabanjwa, wajikwa eqhibeni lemlilo lonesibabuli, lapho bekukhona khona sililo kanye nemprofeti wemana. Lapho bekukhona khona silo nemprofeti wemana. Bayawuhlushwa bathoseke imini nebusuku, phakathe naphakathe. Ngase ngibona lesikhulu sihlalo sebukhosi lesimhlophe nalohleti kuso, lizulu nemhlaba kwambalekela, kwanyamalala ebusweni bakhe. Akuzange kuphinde kutholakale endzawo. Ngabona labafile, labakhulu nalabancane, beme embi kwaso leso sihlalo sebukhosi. Incwadzi tavulwa, nalenye incwadzi yavulwa, incwadzi yekuphila. Labafile behlulelwa ngekwemisebenzi yabo, ngaloko lokwakubhalwe etincwadzini. Lwandle lwakhipha labafile lababekulo, kufa nendzawo yalabafile kwaniketa labafile lababekubo. Bonke bantfu behlulelwa ngekwemisebenzi yabo.
kufa nendzawo yalabafile kwajijelwa echibini lemlilo. Lokhu kufa kwesibili, lichibi lelivutha umlilo. Lo mlilo, oh I'm sorry, lowo libito lakhe lelingathola lelalingabhalwanga encwadini yephila, wajikwa echibini lelivutha umlilo. Siphela lapha sifundo sesibili. Let us pray. Nkosi uNkulunkulu uyamangalisa, ngoba uNkulunkulu ukhulume etitukulwaneni lesetendlula. Dalikholwa livi lakho, dabambelela kulo. Namhlanje Nkosi sifunda nganaJudas encwadini yamaKhapisi. Kwathi wakholwa livi lakho, wase uyalenda umsebenzi. Latshengisa kunqoba, kwavela ukuthi asinqobi ngemandla ethu, kodwa sinqoba ngaKristu Jesu inkosi lesinqobelayo. Wanqoba tive nemakhosi lesabekako lebekati shastifuba, kwakuthi atawukwenta tinto tenteke, kodwa Nkosi wathi nqoba ngelibito la Jehova lathithe Davide, ngubani lona lobita isayeya emabutho aNkulunkulu lophilako, ngoba nguNkulunkulu lolwabo alwele bantu bakhe. Nanamuhla Nkosi ekuseni sisondela kuwe Nkosi nebantu lababanzetelekile, sisondela kuwe Nkosi nebantu labangayiboni impilo kwethi Nkosi itawuqhubeka ibendeleni. Sithi namuhla likhona ligama la Jehova lokwathi kulwa timpi tethu, atilwe noma ngabe letimpi setikhonse sikhathi lesingakanani, kodwa uyakwathi kungenelela noma ngabe timpi tekufa, timpi tekugula, timpi tenzondo, timpi uNkulunkulu wethu lonamandla onke yokuthi abayitholi imisebenzi kunjani, kodwa wena Nkosi uyakwathi kuvula lidvala likhokhe manti bantu bakho baphile. Namhlanje Nkosi siyathandaza kulo mzuzu babe ekuseni, kwekuthi Nkosi noma abantu bakho bebatililela kangakanani, kwekuthi mina tintatiwo setingilungele, kodwa namuhla sithi Nkosi ngathi bongavusa boJudas balesikhathi labathi okhuluma emavi esiqiniseko, emavi ekholwa, emavi ekukhuthata, ngoba Nkosi sinqoba ngoba sesikhuthadwe livi lakho. Lekathi te umbhalo wabaseRoma, kukholwa kutange kufa livi laNkulunkulu nalishunyayelwako. Siyathandaza Nkosi kwekuthi uNkulunkulu wethu lonamandla onke nasi isigaba lesitawungena kiso sekuthi kushunyayelwe livi, kube sekuyeta kukholwa. Faith is introduced through the word of God in our heart. My God and Father, I pray egameni lika Jesu kwekuthi Nkosi asekuphinde ku-introduce, ngoba Nkosi asikwathi kukholwa nje just because sesive leli gama lekukholwa, kodwa Nkosi we need to find the foundation of our faith in the word of God. Babe siyathandaza egameni lika Jesu, sendele umusa Nkosi nali lelive leMaswati Nkosi, siyalibonga kakhulu. Siyabonga Nkosi ngeNkosi Mswati wesithathu, siyabonga Nkosi, kuyasimangalisa Nkosi kubona umlisa, kubona Nkosi ubabe wesive seMaswati eme phambi kwesive sakho, atakekho uNkulunkulu lomkhulu lonjengawe, akunika ludumo, ahlabelela tingoma tenjabulo tekudumisa wena Nkosi. Sigcinele yena Nkosi
ugcina indlovukati, ugcina the royal family, ugcina Nkosi Jesu netindlu teparlamenti totimbili kanye nandunankulu lomholi wayo. Nkulunkulu wethu lona amandla onke babe siyathandaza sithandazela netikhulu Nkosi letenabise bukhosi balelive kwathi Nkosi athi kwente konke Nkosi setimbukile lona lokungiyena athithumile watinikete magunya kwathi uphakamisa bani. Baba wethu siyathandaza ekseni sinikela tindzawo tekusebenza Nkosi tonke letiqheme Nkosi letikhona ngisho Nkosi nejudicial lombala siyathi Nkosi ukuthi iNkosi Mswati nanayo ithumile ukuthi ayihambe iyosebenza tindzaba ngekwethembeka kwakuthi lelive leMaswati lingaphathwa ngebugebengu, lingaphathwa Nkosi Jesu ngetindlela letiyawujivata bantu babo. Siyabathandazela Nkosi kusukela eTulu ku-Chief Justice kwathi Nkosi Jesu embuleleke Nkosi kwekuthi lo mudze welive uyakufuna kuthula kulelive, uyafuna tindzaba tonke titekwe ngekwemaqiniso. Babe siyamthandazela kanye nawo wonke Nkosi labambisene naye, emajaji Nkosi e-High Court, bameli Nkosi be-High Court, sithandazela neka-Magistrate Court egameni likaJesu bo-Magistrate nanabo Nkosi size sehle Nkosi siyofika nabameli bakhona, siyesehle Nkosi siyofika kandaba zabantu. Nkulunkulu wethu lona amandla onke ngisho nasemimangweni la khona kuhlalwa khona kube siphansi esihlahla etsheni titekwe tindzaba, ngisho nasemakhaya Nkosi ngoba tikhona takhona letitekwako. Sithi Nkosi ingathi lelive leMaswati belingakwesaba Nkosi. Baba wethu lona amandla onke lihambe timisweni takho mana njalo ke Nkosi nakulaba setibhedlela nalaba kuphi Nkosi. Baba wethu lona amandla onke nalilive lakho Nkosi incekati yakho isetha Nkosi kutawulikhuluma etinhlitweni nasetinqondweni tethu. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi akubebede Nkosi lotokwenta inhlitiyo ibe lukhuni, kodwa ngilona loyo akathi sengiyalethemba leli lelathenjwa umfati lebeka nemali wakubukela phansi wagijima tinyanga bodokotela kwaphela konke wasawuthi nangingamane ngithinte nje umphetho wengubo yakhe akazange wabhadaliswa lutho. Ngithi Nkosi nalaba labahleli etimeni tabo abanawubhadala lutho nabatalethemba nje lelive laNkulunkulu litawuguqula timo tabo timpilo tabo kwenteke umangaliso egameni lihle leNkosi yethu lenguJesu Kristu khona busamanje laphakade. In Jesus' name, Father, we pray. Amen and amen. Siyabonga bagcwele, siyabonga bagcwele. Hey, ngihlale ngibagcina.